салому дуруд баҳри шумо дӯстон бинандагон ва обуначиёни муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали АвтоТВ. Дӯстон, имрӯз 5 июли соли 2026 навори зебо ва ҷолиб кардам баҳри шумо. Бибинед ака дӯстон, дар навори имрӯза чие? Хулас, квартираҳо аз душанбе ҳаст, хонаҳои заминӣ аз душанбе ва аз дигар нуқтаҳои ҷумҳурии Тоҷикистони хидмат. хулосаи гап ки бардор азиз, чизе ки дар обложка дидем дар ҳақиқат ҳаст. хоҳишманд ҳастам навора пайгирӣ кунед. меҳмоное ки на омаден дӯстон, обуна шавен, ҳама каса лайкора бизанед дӯстон. хуб, ҳатман барои қабули рекламаи хонаҳои хитон, агар ки шумо хона доред ё ки мошини замин, чӣ молу маҳсулоти бардорҷоно барои савдо агар дошта бошед, муроҷиат кунед. ман ба бинандагон пешниҳод мекунам, хулосаги шумо савдо мекунед. эълони як мегзарем дӯстон. бибинед ака, гуфтам ку аз душанбе ва аз дигар нуқтаҳо хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи бохтар аст, қирғанда, яъне қирғанда, қурғонтепа. хуб, дар деҳаи Хӯросон, ин тараф деҳаи Ободай бардоро, дорои 3 ҳуҷра ва 6 сотиқи дигар замин дорад. гирди хона маҳкам кардаги шахтон дида истодаи бардоро ба семин блок. хулоса 3 комната 6 сотиқи замин, ҳавличаш ҷои дар кориш сангпартофтаги, хулоса барои барфу борон дигари дигар, дарвозаи зебо насб кардаги. масъалаи ҳуҷҷатҳо ҳама ҳаст. рақамҳош дӯстон 907 90 7131. акамон ватсап дора, метавонед ки шумо муроҷиат кунед. 350 000 сомонӣ нарх гуфта истодан. боз муомила 3 ҳуҷра 6 сотиқи замин дорад. обу свет ҳаст, мактаб, мағозаҳо, хулоса ки мушкил нест. мегзарем ба эълони дуюмон дӯстон. бародарҷоное ки айни ҳол дар фархор ҳастед, ин хонаҳоро пешниҳод мекунам. мақсад нарх навора дӯстон шумо бибинед. сараввал касе ки дар кадом нуқтаи ватани хидмат хулоса хона дошта бошед, агар савдо кунед, дар аввал дар охир рақамҳои мо ҳаст. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, дар деҳаи Арча. хер бачаҳои Фархор буда, шумо худтон аллакай тарафҳоро медонед. дорои 2 ҳуҷра ва 15 сотиқи дигар замин дорад. нархша 250 000 сомонӣ гуфта истодаанд. боз муомила дорад дӯстон. ремонташ бад нест. хушроак, мақсад метавонед ки даромада зиндагӣ кунед. рақамҳои 4 0 15 413 хато накунам агар. эълони сеюм мегзарем дӯстон. боз квартираи фурӯшӣ бибинед ака, шербачо 40 квадрат дорад, 2 комната ҳаст, дар ошонаи шашм қарор дорад, дар Зарафшон, ана Зарнисор. хулоса дом дар доми Бексавур, доми Мастерок меган. 309 000 сомонӣ нарх гуфта истодаанд. боз муомила дорад. акаи тарафҳо бародарҷоно Ободай, дар масъалаи обод буданаш мушкил нест. ана ҳамира шумо вақте ки харидорӣ мекунед, таъмирша боз метавонед ки идома бидиҳед ба табъи дили худтон. рақамҳои 988 25 87 89 ватсап дорад. дар ана ҳамин дом дар ошонаи шашм лосаки қарор дорад. мегзарем ба эълони чормон. ана еш бошад навори зинда, шербачо. навор беҳад дароз бод давондем. хулоса аз наздик рафта видео навор кардем бардоро. дар ноҳияи восеъ, дар деҳаи Шобика, дар лаби роҳ, як хонае ки дорои 4 ҳуҷра ва 6 сотиқи замин дорад. агародкорӣ ва дигар. хулоса бардоро мо шугр мекунем ки ватанмон рӯз то рӯз обод шуда истода. дарахтҳои мевадиҳанда ҳаст. ҳавли ҷои дар кориш, хулоса ки ана санг партофтагӣ барои барфу борону дигар. хулоса 430 000 сомонӣ гуфта истодаанд. боз муомилаи зебо ва дили пир. ҳатман аз номи канали АвтоТВ бародарҷоно шумо занг бизанед. дӯстои азиз, нигоҳ кунед ки дар кадом ҷои мақсад ватан шумо хона дошта бошед, метавонед ки бардоро дар аввалай дар охири видео номерои ма ҳаст. муроҷиат кунед. анам херафта хонаҳои шуморо низ видеонавори зинда мекунем. дар муддати кӯтоҳ савдо мекунам. дар сайтҳои хуб мегзорем бардоро. меҳнатҳои мо, хулоса навораҳои мо фақат дар недвижим аст. хуб 430 000. рақамҳои 37 04 44 54 ва 988 61 боз 61 57. дар рақамҳои боло буда дастӣ дорад. дар поёнгӣ бошад. ватсап гуфта гузаштам. эълони чандум ба дуростӣ фаромӯш кардам, ба фикрам чорум буд. генератори фурӯшӣ. ана шербачо мисол дар ноҳияи дурдасттарин мешавад ки мақсад ана масъалаи барқ каме мушкил ҳаст. анами генератора бардоро шумо метавонед ки харидорӣ кунед. дар Кӯйбеши Пешина, дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ.
ای ایتالیانسکویای این همی چیز امی اپارات خلاصه ایتالیانسکی 15 کیلووات است. نرخش 25,000 سومانی گفتن. نکی معامله زیبا از اون کانالی ما. مقصد شروینر برادر جونو کسانی که در ناحیه دوردست هستین یا اینکه همین چیز در مقصد نوجدت دارین میخواین که همین چیز استفاده کنین اینا مرحمت رقمای پلوس 793 368 48 14 و 902 20 82 02 اکمون در هر دی همین رقم ها واتساپ دارد مراجعه کنید. خلاصه میگذاریم به ایلون ششمان او 5 بدستین. باز یک خانه فروشی دیگر برادر جانو در ناحیه واسه در دهه شابیکا انا کی دارای 6 سوتیق زمین هست. برادرای عزیز ما از دروازه وارد شدیم اینا خودتون دیده ایستادین 6 سوتیق زمین 3 در خانه دیگر ببینید انا اگر تو هم هست مهنت خطان بکنی اگر بعد تمام چیز میرسین. خدا گفته است که عیش و حرکت از من برکت. انا میره وقتی که شما خریداری میکنیم بردارو صدقاً مهر میتین انا می خانه در مقصد برای زندگی آسوده و آرامی خطون به حد زیبای خانه خوب است بد نیست از نقطه نظر همه چیز هست. انا هزم خانه حمام حجت خانه جای زیست خلاصه همش در ناحیه واسه در دهه شابیکا این طرف آباد است مردم نیوکن دیدن آب مشکل نیست کجای میره حوزی میگه که اکا آب داره به آب حیات معنی ندارد به آب حیات نمیشه. خب رقم های 985 42 49 48 اکمون واتساپ داره مرحمت مراجعه کنید. انا این دیگر خانه مسئله آب برق گفته گذشته مرد رو حجتاش 100% یگان خیلی مشکل نیست. از شما فقط یک زنگ تلفنی و رفته دیدن تبدیل باشد حتما خرید کنید. میگذاریم به کوارتیره های فروشی بردار عزیز. انا در ناحیه سینا در همین شهر دوشنبه که در آشنای یکم یک کوارتیره 2 حجره 50 متر کوادراتی بردار این با دهان آسان گفتنش 50 کوادراتی 550,000 سومانی نرخ گفته ایستادند. رقم های 6 تا 5 116 تنها رقمی دستی یک کار میکنن. میگه راستی گنده پولم در کارای مبلغ لازم شده است از همین سبب سوداش میکنیم. 2 حجره اسپالنی و کوخنی کلان دارد پیلوس ای 0.5 سوتیق زمین یک داره شما یک میتونید که بردارو یک گرم خونه کنید یک جای زیل نیست. خلاصه میگذاریم به ایلون هشتم باز کوارتیره فروشی در شهر دوشنبه در پاوروتی لنینگراد. انا ای 2 حجره کشادی بر هوا و دروی حمام و حجت خانه همش هست بردار عزیز که در آشنای 13 هم قرار دارد در همین پاوروتی لنینگراد در یعنی که گردش لنینگراد بردار جونو 2 کامناتا داره 13 هم آشناده 59 متر کوادراتی و بشه پوگیزه همه لوکس کرده 550,000 سومانی نرخ. نه مرحمت رقم های 550 42 4 تا 6 اکمان واتساپ دارد. انا ای خانه یکمی انامین برادر مانده در 13 هم آشناده امی 58 از ده 5 جایده بردارم امی قمی آب خلاصه قریب که 59 هم گفتم گیره. میگذاریم با ایلونی نه همون باز خانه انامین برادر من لیکن برادر جونو نیوکن در همان منزل مکان این دیگر خانه است 67 متر کوادراتی دارد. انا همین کوارتیره باشد دوستان در آشنای 16 هم قرار دارد. دوم انامین دومای این طرف همه آباده. خلاصه گپ که از ما پیشنهاد کردن از شما فقط انتخاب دوستان لایک را حتما بزنید در سامانه ما حتما آبونه شوید مهمونایی که نه آمدن 42 آخرش 4 تا 6 واتساپ رقم. خلاصه بسیار باید تعریف کردن این خانه شرط نیست همه هست در لب راه هست 4 تا خلاصه تیریزه دارد از 4 طرف
тамоми нуқтаи анамин шаҳрро шумо метавонед ки тамошо кунед. ина марҳамат дӯстони азиз, ҳолати хона хуб, ремонтш бошад люкс. ба илони даҳум мегзарем. дӯстони азиз, боз дар ошонаи якум дар ноҳияи Фирдавсӣ, ин дар Душанбе дохил мешавад, дар назди бозори Деҳқонбозор, аниқтарш бардор азиз, дар назди масҷиди ҷумъахонӣ. ин ду комнатага дар ошонаи аввал 45 метри квадратӣ, дар ошонаи сокил нест. Дилтон дур нарав дӯстон, дар ошонаи якум. масъалаи ҳуҷҷатгузорӣ ҳама 100%, теғ паспорт низ дорад, бо ҳама чизу чорааш боз фурӯхта мешавад. плюс ин 480 000 сомонӣ нархи анҳамин квартира гуфта истоданд. 907 11 89 87 акаунт WhatsApp дорад. марҳамат бардоро пешниҳодтон мекунам. маъқултон бошад, табдил бошад, метавонед ки шумо харидорӣ кунед. сухани ноҷо гуфта бошем дӯстон, аз шумо озр сараввал ҳатман лайкро рамонен, дар сомонаи мо обуна шавед. баъдан барои қабули реклама ман тамоми ҷои ватан мерам ба хотири шумо. чаро на куҷоида шумо мақсад хона дошта бошед, агар ё ки мошини замини мол маҳсулот техника квартира холоса муроҷиат кунед дар WhatsApp, имо Telegram. холоса гап ки мо дар хизмати шумо. дар якчанд сомонаҳо дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, Facebook ҳамада реклама гузорӣ мекунем дар дараҷаи максимале ки хонаҳои шуморо бисёре аз мардуми ватани хидмат бубинанда хонаҳои шуморо низ харидорӣ кунанд. ба шумо ташаккур. то омидам омандед. то наврҳои оянда худои ёр мададгортон бошад. паноҳтон ба худостон.